Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Атың ким? Элдияр. Элдияр, каяктан келдиң? Бишкек шаарынан келдим. Бишкек шаарынан. Элдияр, Бишкек шаарында жашайт экенсиң. Бул талант шоуну каяктан көрүп калдың? Инстаграмдан, соц тармактардан көрүп калдым. Кастингке келип, ошол жактан өттүк. Эми жарым финалга келдик. Кайсы ырларыңды ырдайсың? Мен бүгүн итальянча Мама деген чыгарманы ырдап берем. Mamma sa tanto felice. Мама сон танто феличе. Апам мен бул дүйнөдө эң бактылуу адаммын деген сөз да. Экинчи ырың? Туулган жерди сагынуу, тагыраагы туулган жер Темир Назаров. Темир Назаров. Канча жерди араладың? Ал өзү. Ийгилик каалайбыз. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quando ti voglia bene queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usava più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. E per la vita non ti lascio mai più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Kança jirdi araladım, tengeçtir ben sağa varım. Sindi jirdi kırgızıma, Nuristo'dan babaları. Ömür göçü tınmay gele, gördü uçup celde celle. Kendi kanın tamgan jeri, kaçın bolsa kubat bere. O tuğan jer, nurdana elisin, denge güç. O tuğan jer, nurdana elisin, denge güç veresin. Nilye nur sevesin, eresin. Азыркы ырдагандан кийинки менин эмоцияларым аябай сонун болуп атат, себеби ырдоо учурунда калыстар тобу аябай жакшы кабыл алышты. Мен ойлойм, баары жакшы болду деп. Толкундоолор бир аз кетип калды, баары сонун